perda ka MEGHALAYA ya kijing Arab ban kentiau ya ka karkhana shna plem ha gajala Li ukan rat sangma ya ka lieng MEGHALAYA ha kapung umyam Mangga Sarkar MEGHALAYA khat khandai klor tingka na kabenta kijing penchulor kamari Jubab ubak polingdo aban pha toket haka CBI halor kijing yap uraja Bat wengkam ka isi ka KHASI ya khat lai ngut ginong tre kan tait ban pen scam ya ka kam jong lai phong ngut ginong tre casual Ki khobor ki babnia kum gajing persyang ban kentiu ki sap ki phong bat ban kentiu ya ka karkhana shna phlim ha gajala umentri rangba ukon rat sangma lembat umentri kam jingok kai uba polling do kila ai jingarap hapo ka hello MEGHALAYA initiative hasilong kani gajingarap kalong hadu san lak tingka ya ki phlim lingkot bat lai pu san lak tingka ya ki feature film kabatmu ban ai karensan na kabenta ki nong shna phlim badang ki ha kani ka program lapen I ya kabenta baningkong jong ka phlim ha link ha beneng bat la pelai patba ya gajing ya sam kelyang ya karukom shna phlim lembat ka FTI Arunachal Pradesh shu la pdi perdaru ya ka film road show ka balai posni ban kentiu ya karukom shna phlim ha ka than larger context and the larger picture that we try to create for the youth, we realize that there's a very important gap in the film industry and filmmaking sector in our state, which needs to be pushed. And we saw that there was a huge potential lying in it, which had not been tapped. There were so many youngsters, so many creative people who had so much of potential, but sadly there was no platform for them to move forward in. And that's when the entire story of how we could move forward in this line, and this whole area started to come up. Menteri Rangba Gajala ukon rat sangma ulapli ya kalieng MEGHALAYA hapung umyam kabatmu ban kentiu ya kam jingok kai bat kijinga lek kai ha MEGHALAYA ha gajinga don ringkat menteri katanat kam jingok kai uba polling do lembat kiwe ki he sarkar layo iru ya gajinga don ringkat kinong lek kai bat ki he ki han ukon rat ulabanjur ban penya so lang ya kam jingok kai bat ki kam lek kai na kabenta ban ai kam ai jam ya ki samla bat kijing kiu ha baro kiliang ka MEGHALAYA kan chakri ya ki water sports bat kam jingok kai da ka ching thmu ban bu shu kum kini ki lieng bat ru ban pen but da ka chat ka bang nyam komba shispa sa phongwut hadu shispa san phongwut ki briu Program is a great example of two verticals, which is sports and tourism coming together, which is again very important sector for us. And what actually combines all of this together is also the larger vision that we have for creating livelihood and employment and targeting the youth and keeping the youth in the center of what we do. Our decisions are revolved around what is good for our youngsters. And therefore, all of this entire program brings all of these points together for us. Ka Sarkar MEGHALAYA kalamang khat khandai klor tingka Shabaro ki Deputy Commissioner Hakeleng Gajala banyale persya yagi jing penchulor kamariang hadian kaching ther uslap kabala ne nadu ka arbo khandai tarik ujamang kabala shim yagi jing im jong henriung wut kibriu hakaba uweinaki ampat sham lalap hadu menta menteri katanat revenue and disaster management uba kermenchela ulapen scam balala ban pendan kam ya kani kaching arab dabaro ki Deputy Commissioner nalor kani ka Sarkar kalapen bana bansiu bailut ksan marsau lak tingka sheki long yeng jengkilanot ki balado ya kecing im ha kecing ther ulaba
tried our best, especially from the department, to send the support, especially to the family member of those who lost their life. So the fund has been, as an ex gratia, have been received, some of them, and all the fund has been released to the, especially all six of them, they have, I mean, five of them have received, and one is still with the BDO, so that I believe within, maybe they have received it today, or maybe if not, maybe by tomorrow. So now we don't have any list of missing. How much is the ex gratia amount? 4 lakh each for loss of. Menteri Katanat jengok kai uba polling do ula pensyai ba gajing yap uraja kalong gajing ja kabam cucia kon ula kentho ba kum kani gajing ja kampat cucia ha MEGHALAYA haswa ban cubab ya gajing dawa ban pha toket ha ka CBI uba polling do ula kentu yikipat ba ban long ki bayai sha namar gajing shisha ki dang yai mi bat gajing toket kadang ya chakman bat kani kamukot duma kala penbana ba kadai gajing sha penyam ula kular ba ki pulet ka jala kila pendan kam yakilat kilenti bantok kit halor kani ubak pol ula banjur bagi jingcha bakom kini kimdai ban penthok bria ya ke jing shngan ha ke jala habayan ucor bat ke jingcha ya uwei na ki nong shong shnong ka shelong ubalaja ha Thailand ha kini ki prabanai baladam. Are really shocked by what has transpired, but in the same breath, let me also say this, that this incident was unprecedented. No such crime has ever taken place in the past, and we do not know the full story as yet, and therefore we cannot pronounce last word on what actually happened. The gorge is about 3 layers, and they have gone right to the last layer, and DRF, SDRF, SOT have gone down, and they have recovered the phone of the victim, and they've also recovered the weapon which was used. It was dao, the knife which was used, and that has been seized. Ka Executive Committee jong KHASI Hills Autonomous District Council hapo jong ka jingalam ka seng Voice of the People Party kala wengkam ya ki khat lai ngut ki nong trei bat kala kentaj ban pen scam ya ka jing thungkam ya lai phongut ki nong trei casual hadien ki jing khmi lalap babaro ki jing thungkam lale claim ki sanction post u CEM ka KHADC uba shembor lang renja ula ong bala shim ya ka ni karai hadien ki jing ai jing mut na ka committee bala thau ban pen bet ya ki rukom trei kam da ka baong baya ki lai phongut ki nong trei casual kila ban beteng ye jing trei jong ki halaki kam ka jing thung kam hadien habut ken buat ya ki service rules bala pen thamai bat ka rukom thung kam ka ba bet bat ka ba shai sau lai ngot ki marum pa pi ka kam dei ka sanction post de na ka takit de ka ta ka benta dan dei wala den ka sanction post na kai kanum mi ikom ka ta issue ka committee jong de ka committee kam ka yo ka ta ka issue to ay pingi bisyaro sansin ka meeting kata ka meeting ila makalong tating sa recommend kasi isti ka sa puro pi kini ki jing thung yi kini ki don gi ba la thung yi ki na do ki punai don ki di ka masuk sistemi margadan kani ka kom thung ki don atli ka benta koi ka benta ka ki thung lemba kani ka SD ki ba ko ra house punai julai ba ko wai pa punai Desember di kata ki jing thung ko thop lang kini ki khalai ngut ba ki na ki lai pamot Menteri Uba Kermenshela haba jubab ya gijingkan tho da kaseng VPP ba kaseng UDP kanja no ha usnam arhajar apopra Uba Kermenshela da gijing Kermen scam ulakan tho ba ka parti kiseng riulum ka bahetam ha MEGHALAYA kan sala ban lebha Uba Kermen ula pediang ba ki we kiseng kila ban nam ken snap ya ka UDP bat haba pensyong nongrim halor gijing kershan ba klan na ki ba om dan bala ban aireng bat ka UDP ula pen pau gijing ngau scam ba ha usnam arhajar apopra ki Padba ka MEGHALAYA sa sisin ken kershan biang ya kaseng UDP. Of course, they'll find ways and means. They will try all the ways and means they can to make us down. But looking at the support we got from the public, I have a feeling that nobody can touch us. We have been here, we will be here, and the time will come that our people will have full faith on us, and they'll give us a day where one day we will be the leaders for the state. I have
feelings. So they mentioned that 28 UDP will be no more. I have a feelings that is wrong. วัดฮับเด้งกจิงขอดสงบหากสอร์การเมฆาลายาบันดันบันตาหาก All Party Committee on Railways กเซงคอนเกรสหากจลากลาเป็นป้าบากำดันกำมันบันยชิมบันตาดากบะองบันดันกำบันบวดยากิจิงบัทะจงกเซงคอนเกรสอู MLA อุบะรอนี่ลิงโดอุลาเกันทอบากันนัวกระไรบันเป็นยสโนบัดกับคอมมิตี้กันชองหากไรนากับ Party Office ฮับบันจูร์บาอุนีอู MLA กับคอนเกรสอุดังบวดยากิจิงบัทะกเซงคอนเกรสกับคอมมิตี้กับทมูบันเป็นหลงยากิจิงยาเกรนฮัลโหลกับโปรเจกต์เลนตีเรลกับบาลาเนสลัมอุลาเป็นเป้าอยากจิงสงเคียฮัลโหลกับจิงกันทบลังอยากกเซงคอนเกรสบัดฮับากกับ Voice of the People Party กะละกัมบากำกว่าบัญญัติบรรตาลังบัดกันนี่ Taken a decision on my own, though I'm the only lone MLA of the party, but still the party apparatus still exists. So. อู MLA กับคอนเกรสอุบะรอนี่ลิงโดเวลาเป็นเป้าฮัลโหลกับจิงยาเกรนฮับเด้งกินองยาลัมกับเซงบันเวงโนยาอุนองยาลัมกับเมฆาลายาประเทศคอนเกรสคอมมิตี้อุบะวินเซนปาลาดากับบะไอจิงมุดบักละบันดันกิจิงชิชาฮัดเดียนกินีกิจิงสงบาลาวันระดาอุบะรอนี่ดากับบะเปียงยากิจิงเละเปอร์ชาดากับบะกินทอบะกิดอนกัดตัวกัดนีกิจิงสงบกิบาละบันลองกิบะชิชาลักกะลองกับบะกงสันบันขมีปะเนี่ยลากิลองกิบะชิชาลานีบัดอนยากิจิงทมูกับบันเป็นมันตัวยานูอุบะรอนี่อุลาเป็นชายยกิจิงเฮียร์กเซงหากจลาดากบะกัมบะกคอนเกรสกะลาดอนสตังอุเวอู MLA หากยิงดอร์บาร์เท้าอันบัดกัมชัมลาดอนวัดตังอุเวรูอุนองมีขมัดหากิ Autonomous District Council There are certain voices that have, voiced all those concerns. So perhaps there is some truth in it, perhaps there is no truth in it, because sometimes when you have those concerns, you have to look deep, because whether those concerns are genuine or you may have vested interests also. So it's up to the party high command to look into all those concerns voiced by various section of people. Obviously, they must be aware. They must be aware because a lot of people must have, kept in contact with the party high command. อารงดกิคอยดีกิบาลาไลท์เพดนาน้องปอซิวิลฮอสพิทอลฮักปวร์ใบกิดังชะสุมารกิลาชะเกมเบียงอูซีเนียร์ซูเปอร์อินเทนเดนต์ออฟพลิสอู VS รัตโวร์อุลาเป็นชิชาบาลาเกมเบียงยาอูซูเนลดัสอาร์พคันไดสเนมการ์ตาบัดอูปัปปูเชตรีไลพูอาร์สเนมการ์ตาฮักอาร์พคันไดตริกอูเจมังอาราจาร์อาร์พสันดากจิงอารับจงกิปูเลตกันนอร์ดการูฮิลส์อูซูเนลดัสอุลาไลท์เพดฮักขัดสันตริกอูไนเวียงอาราจาร์อาร์พสาวบัดลาเป็นงัดฮักิกัมบัมมันบะเพร์บารออารงดกิคอยดีกิลาเพชชะอาซามดากบะเป็นดอนกัมดากิจิงเป็นอิทูกิบัทอง Sunil Das is a convict. He is undergoing life imprisonment, and Pappu Chetri is a UTP, and both were in judicial custody, and they were brought to hospital for some medical treatment, during which they managed to escape. So since then, district police was looking for them. We were searching for their latest whereabouts and everything. So after a persistent effort of last almost 5 to 6 months, they were located in Dudhnoi. So immediately North Garo Hills Police and Assam Police was requested to help, and after engaging confidential sources, we managed to nab them both. Karibhoy district Kalaraki ya kalingko snem balai pulai jang kajingyo district henekasngi da kajingkemen habaraki ya kanekasngi sa kenmau balapen bana ya ka kom ka district house nem khat khandai spa khandai phoar hakini ki lai pho snem baladem Karibhoy kalamat ya kajingkio hakilang babun kabaken thop ya karoi kapar kiriti dostor bad kajingya tali jang kishnong ki thau hakani kasngi ki nong yalam na kaleng ka thain kilaya sam yala ki jang kajing shem jang kajing ya lenti jang ka district da kaba banchur halorกจิงเกียวบัดกจิงเทรชิตอมบันวันระยากะลาเวกับบัพรนายเวนากีชักรีไปบ้าน้องมิกมันเวมเอจงกามาตีคอนซูซีบะมิกมันนักเรียนกระดองบริบอยดิสตริกยาชิมีกันในตลาดกระบูบันไอคุบเลยยาปะรอกีไปบ้าน้องชงชนง
jom ke tamri bahai ke bhi kisam hak jingai lenti ke jongi menta hak ni ki lai lagi snem ki pengila jam ki ladan shibun ki jingai ki bakum ki nong yalam hak distrik ke jongi ki akandu nadu ki por ki bamenswa bater hadu mentaru dari bojor bar ke bala ki laksai hakisnem ki ba mensua hapo ke jingalam jomi doktor di lapang pada sengi bat ki we no yalam ki bala seng nengkong ya kari bojor bar bat langba kan ya kari bojor bar ki la lek sia sarkar ki por ki ba mensua banya kun banyo no la ka jong ka sub division bat naga ta ka sub division ni yo mentra banya sia ka district la ubre ka sautari gujun sia jar kendai sebab kendai puar ya ka med yap jong uba Boniface kurba ubadei unong shong shnong jongka shnong maunai lalap na kawe kawa kabadan hajan yeng jong uba Boniface ulaja na du kamir jongka arpo khandai tarik ujamang bat hadien kejingwat la ka tu kan isngi ki bahayeng kila pentip ya kejingja jong shai ki bor sen char shnong lalap ya ka med yap jong da we unong khwai dok kha ya ka bala penshisha ya ka med jong da ki bahayeng sham la don kanu kejing keno ba ulasha penyam ki pulit kila penlong ya kejing toket halor kani mentangin pej kejing long jing man kasun beneng hatura kejing kriat kalong arpolai degree celsius bat kejing shit kalong arpopra degree celsius kejing sngam ka hau menta kasni kalong hinyo polai na kashispa kejing hap slap kalong sun point khandai millimeter haba phai pat chanong ba shilong kejing kriat kalong khan hinyo point saw degree celsius bat kejing shit kalong arpo art point saw degree celsius kejing sngam ka hau menta kasni kalong khandai phwe na kashispa kejing hap slap kalong khat saw point r millimeter kat ba hajawai kejing kalong khat nyo degree celsius bat kaching shit arpwe degree celsius kaching sngam ka hau kalong khandai pho na kashispa kaching hap slap kalong pra point pra millimeter kala bandon kaching hap slap ka ba malu mala hakikat tu kat ni ki benta jong ka tu ra jo wai bat chalong shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor yin ya pet biang sashisien yakimat bakongsan perda ka MEGHALAYA yang dijingarap banken tiaw ya ka karkhana shna film ha kajala Pli upan rat sangma ya ka lieng MEGHALAYA hapung umyang Sarkar MEGHALAYA khat khandai klor tingka na kabenta gijing penchulor ya kamariang Chubab uba polling do ban pha toket ha ka CBI halor gijing yap uraja Wengkam ka isi ka KHASI ya khat lai ngut kinong tre kan tai banten scam ya ka kam jong lai phong ngut kinong tre casual te paralok ka tungila poisha ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ga jan met hadu bangin da ya shembyang bat phila shai ka singi khublei phi baron of tourism across the region, fostering economic development and cultural exchange. The union government today announced the schedule for the monsoon session of